میرخاز درعی پارێزەرێ گرتیەکی دۆزا مۆزخواردنێ ji Bakurê Kurdistanê ji dîlokê gel min e kek mêrxas bixêr hatî dî ez çi navî lê bikim yanî dibêjin doza filan tiştî doza nizanim siyasî doza nizanim çi dî ez tenê fikirîm ya herî baş ez nav lê bikim dawa mozxwarinê rast e ev vedî derbasî belkî derbasî qanûn û zagonên Tirkiye jî bibe yanî mozxwarin jî bibe sûcek yanî tib sûcê xwarina mozan hatiye girtin meselen dibêjin ev çi ev li Tirkiye tiştekî vîrengî heye tuneye yek mozan bi xwe were girtin dawa lê were vekirin Belê mamoste Dilbixwîn silav ji bo te serçavê min bo karmendê Rodawê ji bo temaşevanên hêja gek Dilbixwîn do berî di sê roja yekî ji min re lê xist got parêzerê ez dixwazim qediyekê bidim te ji bo mesela qediye çi ye got kurê min got mozxwarî ye erê got çawa mozxwarî got wela mozxwarî watê girtin belê gek Dilbixwîn bi rastî zanî ev yani وضعی پناهبران و لاجئینان لدنه گشکی وضعی که پری زوره و خاصتا شرق الاوسط یعنی روجلاتا ناوین گلک ملت گوچ ام بیجن ملتجی هاتنا ترکی باشه کک میرخواست ببورنی از ورتا قط بکم باشه دوزگر مدعی العام لسر چه اساسی لسر چه بنگهه دوزه مثلا تو محامی کسکی کو دعوه لیوهاتیه وکرن جبر کو موز خاریه کرد روجاوی کردستانیه تا گوتب ام ناف نبیجن جبو مسئله امنی باشه یعنی لسر چه بنگهه دعوه لیوت که دوزه لیوت که یعنی تعالیه که وی قانونی هیا من خواست وی بزانم ما مستدل بخوین اره او نبخواه یعنی ماده قانون جزایی ترکی ماده د سود و 16 دا ام بیجن بینه چاوش در بیجن به تحريض على بيجن المشاكل او تحريض على العنصريه يعني قال بس هذا ما كو تفليهافيل تركي تشي ببا ونجات برستي و بله كدل بخوين وخوا هناك جفه ماده هات نگرتن و هناك جي علامات تركي سياسي و چوب کرن و خراب کرن بو وی هات نگردن مثلا هینکا جبر علامات ترکی موز دانیه اف مثلا گل ترکی گل تحران بر بیاوی انفعالات ناف شعب دا چه بود ناف گل دا چه بود يعني پسکرگه سیاسی و وزارت کار هندر قرار بریارستاند کو بحق وان كسان امبيجن صافج مدعي العام او نونري قالي بحق وان تحقيق داس بيكر شخوا ما مستدل بخوين يعني امبيجن او في حقوقي تشاوى يشتر بيجن قسمان قسمك اداريه وقسمك جزائيه بشتري يعني بخواك وترك كافا وكسكي ترك بو سوجكي دكي پشتی کو ifade ده یا ifade خود ده قده ایشه خود قده داره مال خود لبله کو سوری به نه به تایبت سوری ام بیجن یعنی کلاج به پنابر به حسب تعمیم وزارت کاری هندر دوه او نا جبر کو ام بیجن وضعی ترکیه الوه داره نها قانون دولی تزانی حمایت دکی لاجئینا و منع دکی کو وانا بشيني دولتك اللي حرب هذا او محاكمات غير عادله هذا او اشكنجه هذا باشا وفانا بقرن هناك فقراند تركيا مثلا ويف فقراند سوري وان فقرين كدري يعني حق تركيا هيا وان جنوب خدرخه فقرين سوري باشا چاوا ده برای شما یاسایا امبیجن 6458 ايكو حمايه لاجئين دكي يعني امبيجن ما في پنابرا دغري او يا منع دكي كنت بشيني دولتك اللي حرب هبه دولتك اللي مشاكل هبه دولتك اللي حكم الاعدام هبه دولتك اللي محاكمه غير عادله هبه محكمك غير عادله هبه شواج بيها وي نكاني بشيني لبالي قافا كنت تبيك وبالرزاية وي يعني او يا بخازه بي از بازم بگرمه ولات اخوان دولة المنشأ وانزابك ويشاغي دكارن ترحيل باشه تشتكي دين از حزكم بزان مثلا اف موكلته يعني اف كسي كنت محامي وي باريزري وي ويروشاوي تشبه
والله كاك دل بخوين انا امكي المحكمه الاداريه ضدي قرار ترحيله لهمبري به قرار بريار ويا ترحيله هيا يعني بريار دانا بيجي تركي درخينن اري بريار دانك وبشيننا دولتك السيسيان نا دولتا سوري دولتا السيسيان جباركو تنه تركي بكسا كيرال هاف نكريش بو دولتا السيسيان يعني تنه يا كسا قبول ناكي جبار بياوي اف قرارات ام بيجن طبق نابل ليكو غاوا او يا بخوا بخازي بيز خازم بگر مسوري وامزا بكي وي بشينن وامجي بو فياوي بوش بي تشتي نجي ام تشون يعني بيرار نسمو ومغو امزا مكه تفعلوا امزا مكه او رفا امزا مكه بو تنش النسوري وام كان لهمبري بالمحكمه الاداريه دعوه بك او نا باجي برياره قده هيك دل او نا قانون بنجافكن اداريه چه قاصد کارت بنجاواندا بهلن چند ماهان یا چند هفته یا چند روزان ويا 6 ماها قانون حتاني 6 ماها بنجافكن دنافبري حر مهكي وضعي وي ندا برجاف دكن كامن پیش تا کتی پیش تا نکتی کوجبو بردن آنبر ندن لهمبري به قراره جي مع اعتراض اخو قدم ديم لي به نتيجه يعني حتى انا 11 كاس لعينتا بينا كيلوكينا جي 6 بيركن و 5 خورتن ويعني وبخورتك خواج موكله ما بخواج عفرينه عفرينه اري ما مستا من خو از براستي انها مشكله مثلا تهم باريزاري الويدري براستي بروبليم خلق مثلا دلي اكيد خوازل دروا موزه بكرش خور بخ براستي از في مراخ دكم يعني اف اديد نافا خلق تركي دا بويا وكفوبيا يكي والله كيك دل بخوين شخابرك وزاتا شو ما موكل ببينم المركز الترحيل او بيجن مركزي شاندنه اسكات ما ندير مقول تموز خاريه مديد كيف بيجري او دبيت كي تشاوا نا ولا ابو موز نا خاريه وفلان كلهم مقاس حنقالكم يعني او قناه تشتكى نا ولا ما كيك دل بخوين لدربا انا نقد خيا لبل انفعالات الجم ملت ترك قالك يجيبوا او ناجي جهاليا كده بخوا دولت دخازه لفي دار سوريه دنجي حمايات بكيش بر في اويجي قرارك وا در خصن كتل بخوين كوشبو في فتره دا ضغطك اعلامي قوي يعني ميديا الدنيا قالك السر مساله ساكنيه بانجي يعني مخابن بارتين سياسيه هنا لاجئين بشكل عام سوريا شوارع دكن آلتك جبو بروباغندا يعني نتيجة في تستيزاتا شعب انفعالات بيراتشيت بن وحكومات جي مجبرة وان حمايات بكيف قرارك وها حاول كن حمايات بكون حتى انا كسك جي نشاندنا درباي تركيا كاكتل بخوين ومركز الترحيل بخوجي از قازم تشكي بحث مركز الترحيل او شوي او بخوانا حبسه يعني ام بيجن الويدر مركزك اوان حمامات وان هنا انترنت وان هنا خاروان باشه جيوان باشن وقالك فنابر ما ل هنا او يا عاده يعني تعميم وزاره الداخليه باي سوري لبيدر مشاكل تشيبو او اي لاجئ لبيدر بيرا مشاكل تشيبو تشتركوا شيء خاب قسمي عدلي جزائي يعني مدعي العام رئيس خاب قضيه هنا وهي ببنى مركز الترحيل وجبو تمام تزاني او استثناءك وكسك مشاكل دولتها تكر تكاني وان بشي بله راست ده قال لك سباس مالا تاوا ميرخاز دريعي باريزاري قرتيه كي دوزا موز خارنك خلك عفريني بو جديلو كي ميفاني مبوي قال لك سباس